Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkeza. Lami igama nguMfeza Ngithuthuka ngakhuma lo bathi ilaspa namaguma ethu. Ngale kwethu-ke ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, sophinde ngicela nenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare. Ikhona khulu kunakho konke. Bese ngilandele futhi ku-Facebook naku-TikTok @Radio Inkezo ZA. Ngane zakwethu kuzimalanga umculo amaskandi umayogathi osezakhela udumo kubantu mayelana nje nokucula kwakhe laphana-ke usevele waqamba ingoma laphana-ke lancoma khona intokazi esakaza Ukhosini laphana njalo ngomgqibelo uhlelo maskandi ubingelela umntakampanza la ancoma khona ubuhle bakhe-ke laphana. Ngibona ehloni imbono elaphana ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook la kade abathi abanye bethi uyabhimba, kodwa-ke angisiboni isimanga sokubhimba ukuthi ungayibhimba kanjani ingoma yakho, ngoba phela ingoma ibhalwe uyena wazi ukuthi kumele ayicule kanjani noma ayicule ngalo hlobo ayicula ngalo. So uma ngabe uthi uyabhimba ikhona nenye wena mhlampe oyaziyo necula ngendlela angayiculi ngayo laphana umayogathi. Kodwa ngizokwanda kakhulu mina ngokudedelela ividiyo yakhe umayogathi elancoma khona umengelela umntakampanza. Naye ividiyo ngana kwethu ungandi kakhulu, sihlale comment section ke ngizolwakho uvo ungalolu udaba. Mina ngila sponsor ngiphuma kanjani ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi back nelinye video elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle. Bye bye. Yasibahla basaya sibokhosi, yasibahla basaya sibokhosi, umuhle bingelela, wamuhle tabikulu wamuhle, wamuhle bingelela, wamuhle tabikulu yangihlanyisa, wamuhle bingelela, wamuhle tabikulu. Senkezweni